حضور شما. طبیعی است که مسیر автомобилгар در جسم مملکت شاهرگ را میماند و همه روزه توسط این راه автомобилгар هزارها واسطه نقلیات در حرکت بوده برای رفت و آمد آزاد شهروندان مساعدت می نماید. مورد استفاده قرار گرفتن اکثر از راههای دارای اهمیت بین المللی و جمهوریوی از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور حساب می یابد. چون این مسیرهای نقلیاتگر در برابر پیوستن منطقه‌های گوناگون جمهوری با پایتخت کشور شهر دوشنبه و اعمار تاجیکستان واحد همزمان وقتی رفت و آمد ساکنان جمهوری را از دو جانب به مراتب کوتاه گردانیده است. راههای مذکور چون شاهرگ اهمیت بزرگ استراتژیکی و اقتصادی داشته، از آن همه روزه در برابر ساکنان کشور با صدها نفر مهمانان و سیاحان خارجی استفاده می نمایند. مسیر ماشینگرد دوشنبه، وحدت، فیض‌آباد، جرگتال، لخش نیز از جمله چنین راه‌های دانسته می شود که در آن حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات به طور منظم صورت می گیرد. مسئولیت نگهداری حالت راه، پیشگیری از برمحل ویرانشوی آن در 4 فصل سال به دوش نظارتچیان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه رشت، مؤسسه‌های کمونالی و نگهداری راه‌های автомобилгар واگذار می باشد. استفاده بری و نگهداری راه‌های автомобилгар طبق معیارهای مقرر گردیده سندهای معیاری حقوقی امکان می دهد که مهلت‌های طولانی راه‌ها در حالت خوبی تکنیکی به استفاده برندگان خدمت نماید. الان حالت نگهداری راه مذکور به ذمه مؤسسه‌های کمونالی و ریاست و مؤسسه‌های نگهداری راه‌های منطقه واگذار می باشد. حالا که موسم سردی‌های زمستان است و حالت‌های باریدن برف و فرآمدن غبار و تمن در این مسیر دیده می شود، آن از هر یک راننده واسطه نقلیات هنگام حرکت احتیاطکاری را تقاضا می نماید. بنا به اطلاع کارشناسان بخش راه و کمونیکاسیا، بعضاً صبح و شام از حساب تریو و نمی قبط سطح بالاپوش راه در بعض منطقه ها لغزانه گردیده احتمال به وقوع پیوستن حادثه ها را در پی دارد و آن از جانب کارمندان مؤسسه‌های نگهداری راه‌های автомобилгар با مصالح ضد لغزش کارکرد می شود. برای نگهداری حالت راه автомобилгар وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و زیربخش‌های آن در شهر و نواحی حدود این منطقه همه روزه سفربر هستند و راه را برای باز هم خوبتر و بهتر در 4 فصل سال مخصوصا در همین شب و روز از سردی‌های زمستان با موادهای ضد لغزش کارکرد می‌نمایند تا حرکت بردوام و همیشگی شهروندان را تامین سازند. در انبارهای مؤسسه نگهداری راه‌های автомобилгар ناحیه فیض‌آباد باشد، موادهای ضد لغزش به قدر کافی ذخیره کرده شده است و تکنیک و مکانیزم‌های معاصر در حالت خوبی کاری قرار دارند. راه اندازی نمودن چاره‌بینی‌های معرفتی حقوقی یک بخش مهمی فعالیت بخش‌های بالازیک را تشکیل می‌دهد. همزمان از جانب مسئولین مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های автомобилгар ناحیه فیض‌آباد جهت تعمیر جاری راه‌های حدود محل و مسیرهای دارای اهمیت جمهوریوی و بین المللی تدبیرهای مشخص اندیشیده شده است. کارمندان مسئول بخش کمونالی شهر وحدت باشند شرایط مناسبی باد و هوا و مرحله تازه‌کاری ها را شروع از این موسم سال به نوبت گرفته جهت باز هم زیبا و نظرروا نمودن حدود شهر، دو شفت راه‌های ماشینگرد، پیراه‌های پیاده‌گردی، عملی نمودن کارهای زل را به نقشه گرفتند. شهر وحدت در چهارراه قرار دارد که همه روزه مهمانان زیاد به سمت ولایت ختلانی اینچنین به سمت منطقه رشت سفر میکنند و همین شهرهای اساسی که مهمانان گذر میکنند هم از دو جانب گل و بوته‌های همیشه سبز شناخته شده است و آرایش شهر را دیگرگون میکند. از جمله جهت تازه و آزاده نگاه داشتن همین دو شفت راه متصدیان وابسته گردیدند که همه روزه برای تازه و آزاده نگاه داشتن شهرها سعی و کوشش می نمایند. در حدود مؤسسه ما 22 کیلومتر راههای محلی وابسته شده است. جهت نگاه و بینی یعنی راهها مؤسسه تمام چاره‌ها را می اندیشد، از جمله جهت گذراندن به مشکلات گذراندن فصل تیر ماه و زمستان سال 2024 و 25 کارگران ما تکنیک‌های ما برای زمستان گذرانی آماده هستند. ما الکی
ҷиҳати гузоштани аломатҳо ва кашидани хатҳои уфуқие ки дар байни роҳҳои мошингузар ва пиёдараҳо аста, албатта роҳҳои маҳаллие ки дар ҳудуди мо аста ҳамеша таҳти назорату таваҷҷӯҳи мо қарор дорад ва асосан роҳҳои пиёдагарде ки ба самти мактабҳо мераванд, кӯдакон хонандагон ҳар субҳ ҳаракат мекунанд, анамо хатҳои уфуқӣ кашида шудааст ва барои бехатарии кӯдакону наврасон ва пиёдагардон низ аломатҳои роҳ гузошта шудааст. То ба имрӯз зиёда аз 10 000 гулҳои ҳамешасабзи садбарг дар шафати роҳҳо шинонидем ва инчунин давом дорад ин шинонидани гулҳо. ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани ду канори шоҳроҳҳои асосии меҳмонгузар ва дохили кӯчаҳо низ тамоми коргарон вобаста шуданд ва ҳамарӯза кор карда истоданд. зимнан масъулини соҳа ба таваҷҷӯҳи соҳибони воситаҳои нақлиёти мусофирбару калонҳаҷм, сабукраву таксӣ ва мусофирону шаҳрвандон мерасонанд ки ҳангоми ҳаракат минбаъд аз дохили воситаи нақлиёт ба ду канори роҳҳо зарфҳои пластикӣ ва дигар қутипардохҳоро напартоянд ва ба муҳиту атроф, гулгашту роҳравҳо ки имрӯз зебишу зиннати дигар дорад, таъсири манфӣ нарасонанд ва ҳамеша тозаву озода нигоҳ доранд. зеро акси ин амал хилофи фарҳангу маданияти ронандагӣ ва мусофирбариву шаҳрдорӣ буда боиси костагии ҳудуди маҳал ва маърифати экологӣ мегардад. аксар аз воситаҳои нақлиёт бо дидани ин роҳ суръати ҳаракати воситаи нақлиёташонро то ҳадди баланд мебардоранд ки эҳтимоли рух додани садамаҳои роҳу нақлиётиро дар пай дорад. Бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ба танзим овардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт, нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Файзобод мунтазам миёни иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ чорабиниҳои профилактикӣ ва суҳбату вохӯриҳоро доир менамоянд. дар раванди як санҷиши нозиротӣ ки дар ҳамин минтақаи роҳ ҷараён дорад, мо алон наворбардорӣ намудем ки нозирони роҳ нисбати он ронандагоне ки хилофи талаботи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ рафтор намуданд ва ё воситаҳои нақлиётии худро саривақт аз муоинаи ҳатмии солонаи техникӣ нагузаронидаанд, маводҳои маъмурӣ тартиб додаанд. чунин тасмимгириҳои натиҷабахш ҳамарӯза аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Файзобод бо мақсади пешгирӣ намудани ҳолатҳои зиёди тамошавӣ ва рафъи мушкилоти гузоштани воситаҳои нақлиёт дар қатори дуюми ҳаракат зери аломату нишонаҳои огоҳкунанда ва муҳим аз ҳама гузаронидани воситаҳои нақлиёт аз муоинаи ҳатмии солонаи техникӣ, барҳам задани фаъолияти ғайриқонунии мусофиркашонӣ, супоридани пардохти баргаки нобудсозии воситаи нақлиёт яъне утилизатсия роҳандозӣ мегардад. бино ба иттилои сардори шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Файзобод, чорабиниҳои мақсаднок аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ мунтазам доир карда шуда, аз ибтидои сол то кунун далелҳои зиёди ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби бархе аз ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ошкор карда шудааст. аз ҷумла идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолатҳои мастӣ 7 далел, бо оинаҳои сиёҳу хира карда шудаи муҳлати эътибораш гузашта 4 далел, бе рақами қайди давлатӣ 48 ҳолат, бо телефони мобилӣ ҳангоми идораи воситаи нақлиёт гуфтугӯ намудан 55 ҳолат, нагузаронидани воситаи нақлиёт аз муоинаи техникӣ 470 далел, ба миён овардани вазъияти хафнок 28 далел, итоат накардан ба кормандони милитсия 51 ҳолат ва бештар аз ҳама бо суръати баланд идора намудани воситаи нақлиёт 2923 ҳолат ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шудааст. дар маҷмӯъ дар соли 2024 нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии ноҳияи Файзобод 9181 далели қоидастезиҳои ҳаракат дар роҳро муайян ва ҳуҷҷатгузорӣ намуданд. мутаассифона вақтҳои охир вайрон намудани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ҷониби пиёдагардон низ бештар ба мушоҳида мерасад ки ин ҳолат боиси эҳтимоли зери чархи воситаи нақлиёт мондани онҳо мегардад. бо назардошти ин масъалаи муҳим, масъулини бахши бехатарии ҳаракат дар роҳҳои ноҳияи Файзобод пайваста миёни доираи васеи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бахусус пиёдагардон чорабиниҳои маърифатӣ ҳуқуқиро ба роҳ монда хавфи содир гардидани садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки пиёдагардонро пешгирӣ менамоянд.
به اطلاع ناظران شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه فیض‌آباد تنها سال 2024 نسبت 701 نفر پیاده‌گردانی که در قانون قاعده‌های حرکت در راه را ویران نمودند اسناد حقوق ویرانکنی مأموری تطبیق گردیده است. مورد به تاکید است که طی سال 2024 در مسیرهای ماشینگردی ناحیه فیض‌آباد 13 صدمه ناخوش نقلیاتی به وقوع پیوسته است که در پی آن 12 نفر به هلاکت رسیده 6 تن دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند که نسبت به همین دوره سال 2023 رخ دادن حادثه ها 3 حالت، فوتیدگان 2 نفر و مجروحان 18 نفر کم ارزیابی می‌گردد. مشکلاتی که گاه باعث نگرانی مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه گردیده است این سری وقت نگذرانیدن واسطه‌های نقلیات از معاینه حتمی سالانه تکنیکی از جانب رانندگانشان میباشد. این در حالی است که در مرکز ناحیه نقطه نظارت تشخیص تکنیکی عمل میکند که رانندگان میتوانند در 4 فصل سال به هیچ مشکلی از آن استفاده نمایند. با نظرداشت حالت‌های جای داشته مسئولین ساحه در ناحیه فیض‌آباد در روند چاره‌بینی‌های هر روزه خود بر رانندگان تاکید می‌نمایند که سنجش وضع تکنیکی واسطه‌های نقلیات پیش از همه کفیل حرکت بی‌خطر بوده رانندگان را لازم است سال 1 مرتبه اتوماشین‌های خود را از تشخیص تکنیکی گذرانند. همزمان مسئولین ساحه بر رانندگان اطراف قبول گردیدن قرار دخلدار اوید به اوتیلیزاسیا یعنی برگک نابودسازی واسطه نقلیات یا خود از اعتبار برآوردن آن معلومات می‌دهند. گفته شد که هر یک واسطه نقلیات تنها 1 مرتبه برای اوتیلیزاسیا حجتگذاری می شود و آن هم پس از کهنه و از اعتبار ساکت نمودن اتوماشین پیش بینی گردیده است. ارزش برای واسطه نقلیات سبک‌رو و بارکش گوناگون می باشد. چنین تدبیر اندیشی های مسئولین من بعد نیز در ناحیه فیض‌آباد راه اندازی می گردد. موضوع دیگر مشکلات یا خود قاعده استیزی که شبانه ضمن حرکت همگی آن را مشاهده میکنیم و باعث ناراحتی همان میگردد. با چراغ‌های شعله افکن غیر استانداردی رواق داشتن بعضی از رانندگان است. برخی از رانندگان حالا هم فرهنگ اداره واسطه نقلیات را در شب نانداختند و یا چگونه از کدام چراغ‌های شعله پاش استفاده بردند را نمیدانند یا خود دانند هم به خاطر احترام طرفین آن را رعایت نمیکنند. عامل و سبب‌ها سر این موضوع زیاد است. یکی اگر کارناشایان بودن قسم‌های تکنیکی اتوماشین نباشد، عامل دیگر هوابلندی و خودنمایی برخی از رانندگان جوان و سابقه‌دار میباشد. نوبسته از آن که همه روزه رانندگان زیاد برای قاعده ویرانکنی‌های دغل بازداشت گردیده و به جوابگری مأموری کشیده میشوند ولی همانا به نظر میرسد نفرانی که بر ضمن دغلانه ویران نمودن قاعده ویرانکنی حرکت در راه اینچنین با وصل کردن هر گونه تجهیزات‌های روشنی دهنده و گوشخراش آرامی شهروندان را خللدار میسازند. وابسته به این شیوه قاعده ویرانکنی و در پی دایر نمودن یک چاره‌بینی مقصدناک ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی چندین حالت وصل چراغ‌های غیر استانداردی در واسطه نقلیات را معین نمودند. دقیق گردید که بعضی از رانندگان جوان اسباب‌های غیر استانداردی روشنی دهنده را در واسطه نقلیات خود نصب نموده هنگام حرکت شبانه دیگر اشتراکیان راه را عصبانی و ناراحت می‌ساختند. باید قید نمود که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 5 دکبر سال 2013 تحت رقم 580 واردات سیگنال‌های آوازی و نورافشان برای واسطه نقلیات در نامگوی مال‌هایی که واردات آنها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد داخل می‌شود. واردات سیگنال‌های آوازی، چراغ‌های نورافشان و صدا خاموش‌کنک‌های با صدای بلند برای استفاده به واسطه نقلیات به حدود مملکت منع بوده. چنین تجهیزات غیر استانداردی با هر راه واسطه و بازارهای داخلی مملکت راه یافته در سودای آزاد قرار دارند و رانندگان اتوماشین‌های گران ارزش به طور وسیع استفاده چنین تجهیزات غیر استانداردی را خریداری نموده از حس هوابلندی و خودنمایی خود در واسطه نقلیاتی نصب می‌کنند و با بلند نمودن سیگنال‌های آوازی و چراغ‌های شعله‌پاش نوری فراغت شهروندان و اینچنین هنگام حرکت در راه بینش دیگر رانندگان واسطه نقلیات سمت مقابل را خللدار می‌سازند که این حالت در بیشتر موردها باعث رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی می‌گردد. هنگام خدمتبری
در دیدبانگاه دمکنده چیمتپه از طرف ما автомашина тамғаи шагман рақамҳои қайд давлатиаш 9513 ра балода 01 маън карда шуд ки дар ҳақиқат аз санчи техникии солона нагузаштааст ва инчунин чароғакҳои ғайри заводӣ дар воситаи нақод насб карда шудааст. лампаҳои кабуд дарак надоштем, меканем, мепартаемша, ислоҳ мешем, дигар такрор намешем. ҳангоми пешбурди хизматбарӣ дар дидбонгоҳи доимавалкунандаи Чимтепа мо воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Camry рақамҳои қайд давлатиаш 0102 SM01 ҳангоми санҷиш муайян гардид ки дар воситаи нақлиёт лампаҳои иловагӣ насб карда ба дигар воситаи нақлиёт халал мерасонад. бо моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуд. бо мақсади ошкор ва пешгирӣ намудани чунин омилҳои номатлуб кормандони масъули бахши бехатарӣ чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ менамоянд. ронандагоне ки ба чунин қоидавайронкуниҳо роҳ медиҳанд тибқи талаботи моддаи 316 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ гардида воситаи нақлиёт то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта бо мусодира намудани асбобҳои ғайристандартии насбшуда дар майдони ҷаримавӣ дастрас карда мешавад. таи соли 2024 аз ҷониби мақомот зиёда аз 148 ҳолати ба чунин усул таҷҳизот истифода намудани ронандагони воситаи нақлиёт ошкор гардида нисбати онҳо протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати баррасӣ ба мақомоти дахлдор ирсол гардидаанд. бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт амалиёт бо номи шартии тасмаи бехатарии муҳофизи шумо ба нақша гирифта шуда ҳайати кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон чораҳои лозима андешиданд. дар мавриди баргузории амалиёт аз ҷониби масъулони niҳоди мазкур назорат пурзур гардида аз ҷумла вобаста ба истифодаи тасмаи бехатарӣ ва бо ин васила баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии ронандагон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида ин иқдом дар ҳоли пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт таъсиргузор хоҳад буд. ضمن برگزاری عملیات مذکور هیئت کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون و شعبه‌های آن در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون جهت اجرای شرط‌های عملیات بین کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، کارخانه‌ها و ترمینال‌ها 75 مراتبه واخوری گذرانیدند. ضمن برگزاری ملاقات‌ها عاید به استفاده تسمه بخطری و رعایت دیگر قاعده‌های بخطری راه دستور و مصلحت‌های سودمند داده شده. اینچنین توسط واسطه‌های نقلیات پترولی در حدود راه‌های شهر و ناحیه‌ها کارهای تشویقاتی ترغیباتی در سطح لازمه جریان گرفت. نوبسته از چنین چوراندیشی جریان برگزاری عملیات تسمه بخطری محافظ شما در حدود راه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت 10735 حالت قاعده ویرانکنی رانندگان به قید گرفته شد که متاسفانه این نشانداد نگران کننده ارزیابی شده از بی‌اعتباری و بی‌معرفتی برخی از رانندگان درک می‌دهد. همین حالت بود که 1905 حالت از معیار زیاد بالا برداشتن سرعت حرکت واسطه نقلیات به قید گرفته شد که طبق اثبات و دلیل‌ها محض با این سبب بیشتر صدمه‌های راه و نقلیات رخ می‌دهند. ضمن برگزاری عملیات مذکور 708 حالت به قید گرفته شده است. چون عملیات با مقصد استفاده تسمه به خطری پیش بینی شده بود، معلوم گردید که رانندگان در مورد استفاده آن به مسئولیت میباشند که در کوتاه‌ترین مدت با این جرم 3003 راننده به قید گرفته شد. با این سبب و دیگر عامل‌های قاعده ویرانکنی‌ها رانندگان هشدار گردیده در پرتو طلبات ماده‌های کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان نسبتشون پروتکل‌ها ترتیب داده شد. هیئت کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلون با آن نظرند که روزهای اخیر با سبب تغییریابی هوا از حد زیاد فرآمدن تمام مشاهده گردیده، حالت‌های از راه برآمدن واسطه‌های نقلیات و به صدمه دچار شدنشان به قید گرفته شده است. با نظرداشت چنین وضع به اطلاع رانندگان و پیاده‌گردان می‌رسانند که ضمن حرکت احتیاطکار باشند و امن و ثبات و بخطری خود و اطرافیان را در چنین روزهای فصل زمستان به نوبت گیرند. бориши пуршиддати барфи охир ва чӣ гуна ба ҳолати мӯътадил овардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва рафъи дигар мушкилот бори дигар омодагии муассисаҳои коммуналӣ, корхонаҳои бахши нақлиётӣ, раёсатҳои истифодабарии роҳҳо ва нигаҳдории роҳҳои автомобилгардро дар ин рӯзҳо имтиҳон кард ва ниҳоятан мушаххас гардид ки табиат бо ҳукми худ метавонад фаротар аз омодагиҳо ҳолатҳоеро ба миён оварад ки боиси қатъ гардидани ҳаракат дар ҷодаҳо гардад. کارمندان فیلیال شرکت اینوویتیو رول سولوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان در چنین روزهای برفی و سردی حرکت واسطه‌های نقلیات را در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق به قدر لازمه تامین نمودند.
дар фасли зимистонгузаронӣ ҷиҳати таъмин намудани бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди Душанбе Чанок навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда шудааст, ки тамоми кормандони филиал ва техникаҳои роҳнигоҳдории ширкат барои пурзур намудани фаъолияти дар роҳҳо бо масъулияти баланди корӣ фаъолият намуда истоданд. Минтақаи Варзоб, ки 63 километр роҳро дар бар мегирад, зиёда аз 30 техникаҳо роҳдорӣ шабонарӯзӣ сафарбар карда мешаванд. Мунтазам корҳо дар ин самт идома дорад. вале мушкилот хоҳ нохоҳ дар низоми таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳи мазкур вуҷуд дошт. рух додани чандин садамаҳои нақлиётӣ ва ба ҳам бархӯрдану аз роҳ лағжида баромадани баъзе аз воситаҳои нақлиёт дар ин шабу рӯз ба бемасъулиятӣ, қонунситезӣ, омода набудан ба мавсими сармо ва шитобзадагиву камтаҷрибагии ронандагон низ рабт дорад. омили асосии рух додани чунин садамаҳо дар беэҳтиётӣ, худписандӣ ва камтаҷрибагии ронандагони нақлиёти боркашу ядакдор ҳам арзёбӣ мегардад. соли қабл низ дар ҳамин шабу рӯз маҳз дар ҳамин минтақа садамаи нақлиётӣ ба бархурди 3 нақлиёти боркаш дар дохили чунин долони зидди тарма ба вуқӯъ пайваста буд, ки боиси соатҳо қатъ гардидани ҳаракат дар ин масир гардид. масъулини ниҳоди бехатарӣ аввалтар аз ҳама дар чунин ҳолат кӯшиш менамоянд, ки ҳаракати бехатарро таъмин созанд. лек дар бештари маврид ҷиҳати бартараф намудани ҳолатҳои ҷойдошта аз ҳисоби азиму гаронвазн будани мошинҳои боркашу ядакдор кор соатҳо тӯл мекашад. аввалан ин ки чӣ зарурат аст дар чунин шароити боду ҳаво бо нақлиёти боркаши ба давраҳои сардӣ омода набуда ба роҳҳои хатарноки кӯҳӣ баромаданд. маврид ба зикр аст, ки новобаста аз фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ ҷиҳати ҳамлу нақли борҳо ва ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт дар масири мошингарди Душанбе Хуҷанд Чанок дар бештари маврид ронандагони нақлиётҳои боркаш шароити содиршавии ҳодисаҳои нақлиётӣ ва танбашавиҳоро ба миён меоваранд. маърифати роҳнавардӣ, эҳсоси пасти эҳтироми ҳамдигарфаҳмӣ ва коста будани интизоми ҳаракат миёни ронандагон дар ин масир ташвишовар боқӣ мемонад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳое ки минтақаҳои кишварро ба ҳам мепайвандад, дар он солона бозрасии давлатии автомобилӣ ҳодисаҳои роҳу нақлиётиро ба қайд мегирад. масалан чунон ки қаблан ишора рафт, шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе Хуҷанд Чанок гарчанде роҳ бо риояи оддитарин талаботи инфрасохтори роҳу коммуникатсия бунёд шуда бошад ҳам, вале мутаассифона ҳамасола бозрасии давлатии автомобилии кишвар дар чунин шароити боду ҳаво садамаҳои зиёди роҳу нақлиётиро маҳз дар ин масир ба қайд мегирад. дар чунин ҳангом ронандагоне ки манотиқи кӯҳӣ ва ағбаҳоро убур менамоянд ва ронандагоне ки ба интиқоли мусофирон машғул ҳастанд ҳатман бо худ таҷҳизоти иловагӣ дошта бошанд. маврид ба зикри хос аст, ки аксари воситаҳои нақлиёти мусофиркашонии самти мазкур автомашинаҳои сабукрав мебошанд, ки дар чунин шароит ба василаи он ҳаракат намудан эътимод ва бехатарӣ будан наметавонад. бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ кормандони бахши масъул бошанд роҳҳоро аз барфрезаҳо тоза намуда, бо истифода аз масолеҳи зидди лағжиш ҳаракати воситаҳои нақлиётиро таъмин месозанд. ин ҳам ба он хотир аст, ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва рафту омади муназзами шаҳрвандон тавассути ин роҳ таъмин бошад. ҳоло ин ки фасли зимистон асту барфбориҳо дар пеш, масъулини ниҳоди бехатарӣ ба ронандагон риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро тавсия медиҳанд. мусофирон бошанд пеш аз сафар аз нақлиётҳои дорои 4 тири меҳвар истифода кунанд ва безарурат ба роҳ набароянд. аз тамоми ронандагон талаб карда мешавад, ки қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя намуда ҳангоми ба сафар баромадан бо худ таноб, болиштаки зидди лағжиш ва занҷир дошта бошанд. безарурият ба роҳ набароянд.